Amamusna aitopolor akirona ashoman okalia kanejasi auriak nges eyaonit agwala naro na alupok idila otoma atekerin kape ponelo aisimonikin ipudesha okaliam. Robert Eyonu lode rai Apollo Kinton somero adokataina SMC oraida bobo engarnon lo OPAG ajera ngesi elimorit nu aparana autarem aitolomun Idwe akaisa kanyapelu onasare medana ongaren na ikotoredeke oni aitolikini ngesingin ona itosome kodwe ditosome oni aina kitosio kotano kera itosomo kesi somojo ngaren ejameda toma osoda bubu eina kini emamjo bupira bonguna Maria alupoto kedi polo kwalo le mara taridu elmo mesomitos Maria keda oria oponishoro me jokuka oina itosi auria ke baden tipakidweli kwara na sakche auria anwa kota domono alupot titelegula rete anwa tosoma gwelie bajaj ay tosoma ponisho ichelu me jokuka lo menanete ay yala manager sauria so Idwe achamutu asomata idwa chamoto au pakinoskera auria ka okaralu midolo kion tomalu Kosodi Red Fan lo yared lo erai presiding bishop nepepeka general Etosiom otoma akelesia na echumini call worldwide lo arai epejonon lo angosi bib ngesi ebala aloskinete kech ngesi isikapkin Idwe ka achoana a computer osomero angon. Children will have access to Wi-Fi. We want the children to begin to have computers. So next year we're going to start with some tablets. The children can have the big screen. I have conversations with people in London. So this is our plan for next year. Apollo Kinton esomero lo City Light Nasareka Primary School Stephen Echuru nges ebala aja urano ikoku ibusakirja nyibonebe eja sidwe nore mamelo tai ido elose upaski kansa tete quest aturino ngare Kosodi epwakunan esomero lo City Light Nasareka Primary School David Eyoma ngesi ebala somera lo gaun kede Nasare kopana nerango dausa dolokin primary 7 bukaruje apotido boykinos tari right way apotido boykinos apoto bote job ijas kwano somero ibe gogong kwapenat halishon sololo ijaito mopuchit laitolomuni dwelo Nasare Peter Ewasum aurian lo auta ike koku aitolomaro o primary nges ebalam soman ngesa lachet ina ngoda rawdo ngolo lifan kini so abu ngoda to raso ko do ngoda ina ka ko masuman ngare kedi parent kedi to suman Kanuka TV East Phil Popio Oibuga Soroti.